Maandamano makulena na utongoi wa President William Ruto ni maende ya umundi musini wa Ilovi na malelu ni kivathukanio ma Ilovi vala enende meyumilia kwa namba nene kuona nyothatu wona silikali ya OU kavindani kauchama cha ODM kuisila kwi mutongoi wa Raila Odinga nitaweta President William Ruto nde saitana nyana ikuu vamwe na maumisi alama ofisa mavolisi maende kuwete kula kwi enende vala ODM ikuweta kuikweitheka kwa mutalatala wa kinando wa 2024 ni wona ni wa silikali eveni wa kumono na enende kwa siamu ikiyo nayo. Benjamin Mwaka ni watu mbanisia livoti. Maandamano makulena na silikali ya OU ni maendea kwa muthana ungi va Ilovi. Imwe ya mitaa ya kivyasala va katetwa musi wa Ilovi vingi sika kumana na mute wa maandamano ano. Kwa ivinda imwe, maofisa ma polisi mailasmika kusia enende alame ikuite masanduku mene vangu ya kumatwa nzoa miako ya mpunge. Ateo maofisa ma polisi meinguno kuikithia maandamano maina naika na kufika miakoni ya maofisi mavevea ya serikali nene bungeni pamwe na moikalo ma governor na mbunge ya county Ilovi yani City Hall miako ile ya kunikia muno ivindani ya maandamano ma chumwa kevetu. Onuwevo maandamano ni makusi walelu ni munene wa Wayakiwe na ulokwataniche county Ilovi na Nakuru. Mayakana la mutano wa kangemi ya tewa movisa ma polisi mainet kila miatianio ithenge ya townini wa Westlands onavanini. Na kwa ivinda yambe yumile wandani kunene ya mute ya wa maandamano mutongoi wa ODM Raila Odinga kuisla kwa chama chake na wathingilela nimeukwata mbau maandamano ama enende na itambia ya President William Ruto kulazimika kuichetheka finance bill ya mwaka huu nuwananyo wa serikali tena hukumu kula kwi enende na ongina mbunge na ofisi wa president itongozi nthino wa kuola budget sio na President Ruto yithukisya undu enende meomutavya. Listen to what the people are saying and not to our own voices. The young people have spoken in plain language that should be clear to everyone. Let's not be vague. Let's just do what the young people are telling the government to do. With fresh memory of the invasion of parliament and standing threats for occupation of the executive seat of power, these two institutions must have an honest introspection on their contribution to our current predicament and take measures to lessen the taxpayers' burden. What happened on the 25th of June 2024 amounted to a vote of no confidence in the Ruto regime. It is clear that this fact is totally lost on Ruto. Tachama ndinu wa kilelo cha kutetea mwenendi ODM ni awetani ambisi alani wako mavetanga kuma ivilani ayumbe thandatu ala kwa miaka ilio yumethitwe maivitukithia mitlatila ya serikali ya kinandu utena muungamo wa chama na kio cha enende isioni ila masakuitwe. ODM shall initiate and lead recall processes in the following constituencies in light of the current office holders' repeated violation of their sacred oath and the wishes of their electorate. Number 1, Game constituency. Number 2, Bondo constituency. Number 3, Navaholo constituency. Number 4, Kajiado Central. Number 5, Ikolomani. And lastly, Suba South in Homa Bay. Vilingo wa mauvo kumava kauntini iya Ilovi. Nye, nita wa Benjamin Mwaka.